India Independence Day vui som sari pangana lom tura rong kai zong zong te thin nong takin chi bai kan bu chewa parade contingent te officer local khom zong zung te le helai huna mi pui rong kai khom zong zung te voi ne hian thin nong takin du sakna kan hlan chewa ni tu de changa re lo te hian dan chief guest deputy chief minister pu ton ni kan SP aron theng to a parade contingent te amani lo event thiama thuk lo sham kan tum to na ni kan ko be kan board ke che ila kun rain ani lo dura ngai la officer ruale NGO shwai ku te so bi te ka hoi lai mo la ya ron kal ze hula kan answer spell tak te yan chut na tu lo ko mo de don che woni Independence Day Lokura local dipuite Independence Day voi som sarile paruna chibai kandu choni Kumain department official te sompi NGO le political party voi tude Ladies and gentlemen, our chief guest, the Honorable Deputy Minister Putole has arrived. Quiero el sonido fue muy duro. Our chief guest will now unfurl the national flag. Swatantara Divas Parade! Russia Salute! Salam Sas! Swatantara Divas Parade 40 contingents आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान Deputy Lo Chuang U. Our chief guest will now inspect parade contingent. Kan khwalya anin kan parade contingent te a endik don ani.
स्वतंत्र दिवस परेड को मान से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें। श्रीमान। स्वतंत्र दिवस परेड tidak कुछ कलम में मान से गुजरेगा। फैसला 20 कदम नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड 3 में देने चलेगा। दाहिने मुड़। Mi buiten ku saluting bezen on pan lai nam pon zar je boyan buk lai khan kun kan lo ben sak lo chin don nia Kata tangkan ini heran jawa yang lo passport. In this year's Independence Day celebration parade, we have 14 contingent altogether, 1 armed contingent, 3 unarmed contingent, and 7 school contingent. Parade commander is Inspector H. Lalmatswana. Kumin Independence Day parade yan contingent som pali kanaya, armed contingent pakhat, unarmed contingent pathumle, school contingent som te anne. Kumin Independence Day parade yan kumdanga kan hongai lo. Government NCC Government Kozol College tele, Student Police Cadet Kozol High School te atangin kan muthaya kan lom ani. Student Police Cadet Government Kozol High School hi Kozol District ta afoi khat na le a chun anni. Government Kozol High School yan contingent pathum andon nei thaya NCC SPC le school contingent bangai te andon nei thaya ni. And the leading contingent marching to the saluting dais is 2nd IR Armed Contingent, and they are commanded by SI Silal Huma. Saluting dais run palo. Make to Masakira run kalte hi 2nd IR Armed Contingent te anni. Second IR Armed Contingent is now saluting the national tricolor with the commander CSI Silal Huma. And Hungaron Kale make the he NCC Government Kozol College de Ania and Shwai to he senior under officer Leiro Lua Puya Ani. And Hunga saluting the Panle make to the he NCC Government Kozol High School te Ania and Shwai to he Sergeant Lenun Puya Ani. We are proud to announce that for the very first time, Kozol District is witnessing the parade of the very first and the only student police cadet representing Government Kozol High School. It is really a moment of pride and we are really proud of them. Their commander is John Zorem Sanga. Government Kozol High School, SPC contingent. Student Police Cadet Government High School is now saluting national tricolor with their commander John Zorem Sanga. And Nungaron Kale make the boys contingent Kozol Higher Secondary School Tendia and Shwai to Himmelsom Bongzela class 12 Zir Lioni. Boys contingent Kozol Higher School Secondary School is now saluting national tricolor with their commander Mulsom Bongzela of class 12.
an hunga hian girls contingent Khuzol Higher Secondary School te anon kalle meka an shwai tu hi C11 feli class 11 zirlai ni and the following contingent approaching saluting dais is Boys and Girls Contingent Government High School Khuzol with their commander Vanlal Luna of Class 10. Boys and Girls Contingent Government High School Khuzol ten Nampuan Zarti Bayan Buk Meka and Shwai to Hivanal Luna Class 10 Zirlayani and Hunga Hian Model High School Contingent te Anon Kalvele Meka and Shwai to Hi Lom Zwala Class 10 Zirlayani. Model High School contingent is now saluting national tricolor with their commander Lom Zwala of Class 10. And Hungayan Government Middle School 2, the Anon Kalvele Meka and Shwai to Hi Lairin Kima Class 8 Zirlayani Government Middle School 2 contingent is now saluting national tricolor with their commander Lairin Kima of Class 8 and the following contingent marching to the saluting dais is Leader Flora School contingent and they are commanded by Lairin Kima of Class 8. Leader Flora School contingent and Kampuan Zarti Bayan Buk Meka and Shwai to Healer Remkima Class 8 Zirlayani. And the next contingent marching to the saluting dais is St. Joseph's School contingent with their commander Lalom Oma of Class 10. Sebain Buk Meka and Shwai to Hilalom Oma Class 10 Zirlayani and Hungaron Kalvele Mek the Presbyterian English School Vieng Third Pastorate 10 Mia and Shwai to his city Lom Sangzwala Class 9 Zirlayani. And the next contingent marching to the leading dais is Presbyterian English School Khuzol and they are commanded by Zorem Tanga of Class 9. PES Khuzol contingent 10 Nampuan Zarti Bayan Buk Meka and Shwai to his Zorem Tanga Class 9. Last but not the least, closing this year's Independence Day Parade is the contingent from Grace Foundation School and they are commanded by Lairim Huata of Class 10. Kumin Independence Day Parade Moy Takanuran Kardu Tehi Grace Foundation School Te Ania and Shwai to Hi Lairim Huata Class 10 Zirlayani. So ito ang kan parade contingent hi Sompali kanaya katya anni ho zong kha voi tuna kan khir liam ho zong tikha voi India parade
rod en tir thei te an nia an chunga kan lom tak zet zetani vai mi puiten kan parade contingent le kan khwalian te zong zong tan kutin ben sakle te ang Được trong hôm nay lâu tế hiền cắn khua liền thứ sợi và ngay thay đó na lục bụi tế khua liền thứ sợi luôn tất cả lâu ngay thả bên lâu chế tủ đến cái này nghề anh này Azadi ka Amrit Mahotsav, year of the Amrit Festival of Independence. Tuaya Sultan Halak Natahian, Mizoram le Pan District hi Into Del le, Ni Kea Bin Thai Turin, Tan La Najang, Bin Fiat Titu, Bin Thai Se, Tadu Ani. Abasahin, Mizoram Sultan Chuan, Ramason Nan, David Kipui, in Hizet, Minta Book to do in, do not yearn to them, so we are a top hill among in gay, a pen betty, let them don't can don't play a Sutian Mama, Yoram Sorganina, Allah, Natu claim his own heart, Darlan, Kadu Ane, Masabera, Chuan. Special Assistance to State for Capital Expenditure Scheme. Nuaya, asaw na rural, nalian taktak, kong oat le, we, may baka, kisel na le, kopui, infrastructure, abikin, bolosong bolatan na to, me kaniya, kumsang hisomni kahiatan po yan, durampum, tuapin, masong na ta lian le trong kai tho tum le roman na siam me kani adang le chuan central sarkarin state tin te central scheme paisa a release da kalthung atha kawangin CSS paisa pro jem vai bel che zaruk chuang zet mizoram sarkarin tun naya ape chua ka Hey Hian, Sumlen Wak, Ati Tamin, Panram Economic Activities, Ati Kalchak Ngay Baka, Development Tato, Ati Kalchak Dona, Tulamom, Taka, Kanayane, Mizoram Sarkar Po, in Anatok Elho Le, State Fund Big Depo, Ama Ayin, Kanin Manesh Futo Doni in Alanga, kanin siam rem fet zelani sarkar hatok lopo pek mek ani in pek zel ani don buk ani adang lea chuan jem nuaya in tenin dui connection kan nei thei nan solar project le gravity tuilak na project zaptel tho mek ani a heng project rang te hi zo thoi tum ani ten amrut chu kaltangin kopui somdi pathuba tui connection pek thar tum na a oma bo dui het ani bob ani chu bai ba ka chuan suat bharat mission chu hangin bol ro uluk zo ka som bol na tu rom man na siam ani bob ani ten Neset kaltangin policy hospital sakna tu na hian boi pui kal pui me kania chuba ka aizo le a chevel koten khatte chom tu turin troi klang tangin alternate gravity water supply scheme chen noi za chom man tho me
anh đi bốc anh đi chung phần đi ta chung để xin nói cho các thọ tên đi thì con thở lòng đâu anh đi à đáng lẽ chuan Mizoram Medical College chun set MC o chuang takin kal zela zilai ten exam an machon to po an result atha in kan lom le ani then Horticulture Department chuan tomato kan thar chuan nem thei nan district in operation tomato akal puya don fo te dragon fruit le lakui thei po zau zo ka khal na tu te sarkarin adap me zela sial ho lakui thei phei chu asama thon ani to Dubai le to ha te forena kal turin ram han da chak takin tu na hian kal pui me ani bokani den tualte tomato hi asama kuintel zonga thon lu to ani tin SEDP mangin tualte hian tomato storage and packaging unit chen nuai som ngaman siam turani paisa pa tu na hian samson velvet to ani thilawam tak mai pakhat chu Fishery Department malak nain rampuma sanga kan thar chua apung ve ze ta tuna hian tumin kan sanga thar chua hi za zela parkin kum dang ayin apuga kan lo men ema ten kun ruka fish hatcheries po siap be kani ten sports lama po pa nasa takin kan so na artificial stars bun som pariata siam me kani atengam phulem pha himun som pariata siam me kani smart city kaltangin international standard khel mall parukle badminton le futsal khel ball te po chantung taka buat sai tum ani ten kan sarkar flagship program SEDP hian tuna hian chung commission na tu le khatiang ang hoi zonga kan mala na tu ra beneficiary household beneficiary kanti family beneficiary kanti hoi zonga kan mala ta hian constituency tina chung ko sang khat sanga pek tu ra ruam han ani zoram pum chuan chung ko sing ruk pek ani to tuna hian chung ko sing rut po chu amutu tu te po chu than fel to ani chung ko tin hian tan puina chen sing nga theu an dong do na ni paisa hi pe cho turin tu na hian planning department paisa om to pe cho ni tu le pe che dan tu te rom han mek ani lập tu cả đâm tế cầu chuan cắn hỗ thả anga chút chuan si im nền cắn xoay đùn anga state level launching program siam cắn tuma chu mi chu cắn xoay đùn in cả đi nga đây lâu tế hian em đi SEDP sum bo hi tu na hian pek chua thôi to ani cắn bay sei ani ole tu na hian cái mà ni district Lampang Big Thil le ma jong ha ta lan tel ta dua kan thia theu ngin Khodol district hian tu August ni som pa ni khan district ani na kum thum na along bang ta DC officers on DC in some big day nen get zaina district pian cham boy thum na lok da angin get te kan saya kan him pui le ani district no pang te kum thum chung chawa upa nima selangin kan district hian do rampum huwa pa olak na kong thong thanga ming cherna lotin na tam tap anei te jinga heng te hi han soi lan lok ka do ani ama sabera chuan
kum sang ni som ni a khan Mizorama nula mel tha le pian fel le in film dilru chak ke in contest da awma chu da chuan nula zir sang pui khodol chu Miss Mizorama than ani in moin ni khen kian kan qua hian Miss Mizoram ni na hi ala chel ani tên là đó là chuan Mizorama có phải việc lộn mình à zona vui ngã là thầy việc tế qua cắn này ya việc tế hiền lom anh tuma mà ni cả lâu cả mà bỏ khan chỉ về satan mình còn sâu mà à hun tế cần em phải là chút điểm chuan việc tế hi Zoram pum ba cả India ram pum hua pa in ti siap na po khan hing lang thang ani a kan chuang le ani ten kan sia a mani loka all Mizoram Inter-Village Football Tournament sang ni som ni le pan te khel zo ani a chuta chuan Zoram pum hua pa khotin te in elda khozan ni chuang in khel la Shell Hawk Village Council team chu finalist ni in lom ban pati na an la pa a kan lom ple a boin nia hiang kan chuang tak zet ani ten ni loka Zoram pum hua volleyball in na finalist ko hai team kan neya an ni po lom ban pati na an la a kan lom ple ani ko hai pe hi chu ni kuma arbang town in ti siak na khan most improved town lo man ala boka ko ben fai na kan online man so na se em ani ti boin dia hian a bi puite na kan soi ani em hey kan bial chunga district chunga hian artificial tap apple lempa hetian ang hi kan na nei loba Molbom field here bulkan tana UDN PA department atangin boinia hian in kelkain ke along ni ta ama ero chu pavilion hi la sakzo lo ngeu bangin apum pui hon na am chuan kan ti lo na in boinia hian in kel dan ero chu man tu angin kyam hian ti kal ani ta he alo om kan ti kan tum dan chuan kho haya son phil sao quý mấy xiêm đêm trăm đeo mấy đồ bún hi cán bù tức là doan phil thật đắc thủ lem cả thấy ngay nó tụ tuột say cán tung bốc cái này thì doan cái số district hoàng chú cả có chuyện đeo bảo hiền artificial ta và in kela Zoram pum hua pa in kel tung tên giặc đất cán này thấy nó tụ ra phiêu thả cần đua sài đôn bốc cái này đến với nhà hiền căn soi lên lệ đủ chú Mizorama tomato thar tam bèn chú tual te khoa hi anh nỉ luna son in dần nỉ som ngắt chuang in ma anh là to khóc với mình ma anh là cần lon tập rất ta luna hiền tual te mấy ba cả po có đáng ta cần biết chú cả hiền tomato malang na te om hi lom om kan ti ni china tol te tomato som ba da jal tu po kan soi lan to kha tu tiang chon kan bia la hian le bara in tong tel na ko nga hian ba fuai tu ni puren ma kan la ang kan tiang khan la khu theile tomato bi ka hian chon mi te an ton ka ken kan distriction ke apen the ne po kan be se ya tin kol kun hu hemi dragon fruit kan ti chim tam per te ji ga an tel po kan district chu ga mi ni ya kan chuan ko pani tin in fiam na lama tun dai maya khan Mizoram Volleyball Association in tun haya tiani kum sang ni som ni pakata khan Kozola competition Zoram pum hua abot saya inter district football competition ani kore
hemi organize na le lo thlen na kom chung changa kan district board sa point thei top chuan nei in association ten tam rolin ko district bing ko a chon moi mani in tun hai loka rampum ko badminton in elna keima ni ko chua nge ma zola memorial MBA official championship senior 2022 kelzo ani mi there's a chuangin andon khela ni jo mo do ma badminton in el na sang jinga mi ani ka tiang khen thei te kha kanom kha kan district kinau pam te po ni se ma ason chak le ani ti kan sia ani yin nimina te nimin pia lama te tun ka kal ta chung khan district child protector office te kan homa ten khodo district dam do ina blood storage center kan hopa ten district treasury ania kan hopa tun ka chung khan thil pathum office poi mo tak kan homa kan lom le ani boinia hian khodo district quảng chu ga ma so na chham kam te kan han soi yan soi sen po ani big to lo ma kan son tak le in kan sia kan lom tak zet ani boinia hian kan soi lan du le pakhat chu zoram pum bo pin housing for all anban ti le housing for all rural ti ama thing tang lama insak Bây giờ cái sắp tới thì rural development trong sắp anh in urban development trong department trong thì anh tu na hiện housing for all hi installment pack là mà bác cái hi pack tu rin đua sai chốt này cái này kun re lâu tệ hiện na ta tol tệ in housing for all là cái bộ hiện mà bác cái bộ kan tuma ma kan son ze lam ti po hi kan ring tak meu ani voin ni hian khozol district amin kanim ngai ada thei to kan chua no pang te ma ni se khozol mi fiat khopin a district he so no kong phang phanga nu ma ne thei he kan di si le kan officer zong some the department mi te tho ra ani in kotang mi pui te toy om na di si le ma tam te NGO tam te in ta dong na sa ani kan lon tak zeta mana district lom na kan khazol district he bel tu kan in men district te jinga mason zak bel jinga siam katumani katiวันนี้กันบ้านนั่นจะทำขนาดเฮียนกลุ่มทุนชูเจ้าพวกนั่นมาเสชินเสียตั้งตักขี้เอามินกันเสียกันหล่ออันนี้วันนี้เฮียนจะเตรียมจวนดิสทริกอังกฤษอภิกิจถูกันหันสวยอันนี้วันนี้เฮ็ดอย่างน่ะมวลบอมฟีละเนี่ยไหมIndependent Day celebration program mumal tu kan nei helo mom katia tu hi atia ka mumal taka kan nei voi khatna ni in ka hia akalom nei nang ni choning fepa lawa in mit tha ko in di khyam lawa tu ma chon helaya hian sunrise for helaya ta na namai la ta na tain oma helaya hian feel chete hian nei volleyball field tiat or te hi chunga chuan Independent Day te hianin engelo pare tem nei ve ko se oma jeng no tam te kan kala chu mun te chu ko ngai to china chunga chuan sipai kha som ni khat an pare the ya kham chau kha ani voin ni ro chon chu mun me ya chuan football field anga international standard thatak nein chu mai ni lovin full lem tha ni in pavilion tenen yang hian thuamin oma chu min loya chuan sikul nau pangte le an kuli ko pangten voin ni Independent Day, but then
lo mom tak ngai mas pas tu mom takin kan nei the gi lo om katia voinia hian tel zom som hena lo thu ka soya voini lo mom katia in mar pas nei lai khan voin te chu kathil ru hian nukul na alo khuna kamit tui to atasok sokade pathian ko ngai na le pathian ni na mi hing te min ve ne le min suai ne hi ro pui katia ke ma ngai to voinia hian khang hun lai te sa kha de ko som na chong bor vel na li ga na chong bor vel he la ya dau pang chung chang ni in yang khang kan lo tual tai ve na china voinia chuan kho vel hu ko feel playground za puyom lo kan nei te hi ro pui katia chunga chuan chief guest de in nang ma ni zara hun ro pui le thu tak bai karon mang thei te hi lo om katitak zeta pathian ne na po voinia hian lom thu ka soi lu ani voinia Khozol district abikin kalaya hian di so homa mang kan ni poka kan rola te katok chua kan district ma so na tam hian kan jabain kan finata da khomin di silum tanga malau na te department sang tanga malau na te voinia hian to rom je turin tai som do Khozol district kon chunga district par office thar om te voinia am min kan nam sen bi to lo chút tiền cho anh là thế là mà anh son chế là đi tới cần phía tiền cần lon tập nước mèo anh ấy với ni hiện đã biết tập tiền mỹ thì ngày anh ấy là đi lâu cả thứ lâu còn tin dân xôm đấy anh ấy lót cả còn tin dân hộp cả cái kha còn tin dân tiền kha nghe ni là cái là lo mà anh xem lon cho cả thứ lâu kha kha cho cái đắng được rồi sẽ với ni hiện Khozol district in field thara lim taka independence kan nei lom na kan nei ya kan contingent paret contingent san ten ho taka in ron participate na kalom pui na le kalom tu him nan chu chen sim khat chak ka pe don chu ne ya ne da so hu asale okay Commanders, inam kali la na kan nei do na loman result one le loman sim na kan nei do na ni Oleh Masabirin kan parade commander inspector H Lan Botswana loman dong turin lo somang second IR armed contingent NCC Government Khozol College NCC Government Khozol High School Khozol district ina kan nei chun le masaber
Student Police Cadet, Government Khuzol High School. Oleh, tuna chuan result kan puang ang school contingent atangin kan puang sa mupang pathum na atangin kan puang chananga higher secondary school te anni an commander hi alsom dong zelam ani na Lomandong to Ditsu Girls Contingent Higher Secondary School and Commander hi Silarin Feli ani pakat na hi Boys and Girls Contingent Grace Foundation School prize kan si mga Masabiring Modern High School, Local Silang Khuzol High School, Government High School. Modern High School. Middle School 2. St. Joseph School, PS Khuzol Banker, PS Khuzol, kati zongka ania tuna chuan zirlai ti thate choi moina hun kan mang vele anga voina hian kan soi to ang khan zirlai pathum choi moi tur kan neya chungte chu Masabira Dr. Lambing Moi ren thei Daughter of Arlton Puyale Khuzol Vengthar MD Pathology ani hi ama aron kal thailova khungai na chungte ron kal mai sela thome Dr. Lambing Moi hian MD Specialist MD in Pathology hi Lakmania Tilak Municipal Medical College and General Hospital Sion Mumbai azawani B. Vanel Chanpui, daughter of B. Ramfangzawa Khuzol Konzarve, ani hi BSc Geology, MZU Nuaya, 4th position, ani Palina, ani. B. Vanel Chanpui had tuna hian MS Nuaya MSc Life Science first semester zirmek bukani atotlia hian Lalrin Chungi, daughter of F. Laltan Himakhuzol Electric Veng, BA Sociology MZU Nuaya 3rd position Pathumna ani.
Lerin chung hian tuna hian Master of Social Work MSW first semester zirme kani ole khati zum kha lom man semnele choi moina kan nei the ti chuania kan chief guest chunga kan lom tak meu ani Jonas Piche Good Samase Teacher Swatendra Diwas Parade Rashtriya Salute Salame Sas lo ding ang Swatendra Diwas Parade Baso Sas Parade Bangal Sas Swatendra Diwas Parade League Skriwan Kale Dainabaya Pur Samnase Teacher mi poite lo chuang